Abasonwa ababoshwe ngolesihlanu ngemuva kokuthi amaphoyisa elunywe indlebe ngendawo yezidleke sesidakamizwa afica khona abalisa abayisithupha ashaqqa isidakamizwa ezingabiza imali engu-350 million amarandi. Siye sasebenzisa indlela yethu yokuthi sisebenzisane nemalunga emphakathi kwathi malunga la operational ku-SAPS ababhizi aconductor i-operation Shanyela 2 kulaba abathola khona le information lebaholele kulelo plus leli ngaphandle koncane kwe-Fall Trust kuye kwatholakala leyo firm lekhiceza kaMiva base bayakhona kubopha. Uphiko lwama-Hawks lithi kusanda kuvundululwa esinye isidleke sesidakamizwa khona eMpumalanga. Lesehlakayo lesi sendeke emva kwesikhashana nje sicedza kuthola lenye i-drug lab lebe ikhona lapha eStanderton. Lokusho kona ukuthi kusebenzisana kwethu nemalunga emphakathi kwenta simo sibe ngcono sidokwathi usilisane nalendzaba eDzakwamiva ngoba umuthi yabuka eFall Trust neStanderton tindzawo letakhelene kakhulu tingaphansi nje 100 kilometers apart from each other. So siyathemba ukuthi uma siqhubeka ngendlela sibona ngakhona nemalunga emphakathi sitawukhona ukuthi silincobe lesihlava seDzakwamiva. Abasolwa bagcinwe esitokisini.